So, wis na lagi kuan. Naman na sudkol. So, katunga. Sobrang natin. Buntag mga boss. Day, wala lapit day. Grabe ko lang, bisit kayo mga kwarta. Wala na. Tayo may bindo. Niundang na no. Yan na nagpaabot eh, wajud niundang. Pero niundang na jud. Hadlok na, hadlok. Hindi lang, importante na kabayad tas ng internet. Pins out ta kay daghang tagbero nun. Nada may bagong kauban no, pinakatibay sa Team Ugot. Kaya sud na boss. So, wis na lagi kuan. Naman na sudkol. So, katunga. Sobrang natin. Kanay panalangin. Gitu sa? Gabos ah. Gitu lu sa. Apa? Tama na sun. Ang ulan no, kasi ganina no. Silakan dyan dito kita nila eh. Hapit na. Isa dumasuron. Kanang uban na, wala ikuan. Madam. Extend time lang. Tapos na. Imo, kanisaw. Kita ka na, boss. Continue ba na? Isa raw. Ay na niya ito ginabuhat diri ya. Libre ta kay. Sige. Nili na po to. Daot lang ko. Okay. Asa ba sa kung bayan diri? Hindi man. Okay, boss. Kaya kagoon lang. Kagoon lang. Kaya boss. Katuban. Katuban wala pa ka kan.